Ko le peke o ho whanga i e talamalo e whanua, kai a tā mua ke whakako ato e whatongia o e whiawhini, i he owa o e polo to e senturi, kon whelenisi o e seasi wesiriana tawataina o tō i he ta uanoa ua whāni. Whale lotu whakamanatu o senturi o e lotu, mo e amanaki ke kamata ai o wauni, i e ngahi antema iloa mo tāla e kaupunake o Iulope. Toape. Taka o mea pe o runga, koe tau whorowhora, koe te au e ngā sāme, koe himi whakawhetai o e siupilate e whaia ki ai pe ia a e tau lotu.
fo. Ko uhinga ia o polotu ko ni. Gloria ki o tua. Mo tamai, mo ano, mo lau mari e mao ni on. Hange ko ia I mua. O ko kei whaini. Pea e pehea I pe o ta engata. Pea ta engata. Tapea mo e whare lotu. Centurio e lotu I tonga. Tapu ki a lo tangi o Wanukunuka ka mai hou e ki o whanua. Ka tapu atu ki haa mata pule. Tapu mo e tangata I presidenti o siasi. Ka uma noa. Ka tapu ki he totaha lea o e FFIN. Whakau sione hawea. Whatapu atu ki he kau conference kakato. Kau e ki whawhawhonga. Pea me he ngahi wahe whanua kotoa pe. Pea me I toke lau. Whunga whanua. Niua mo niua. Pea pehe whau ki he kau whawhawhonga. Conference kakato. Pea me he ngahi wahe whanua I muri. Kau whaiwhikau. Kau whawhawhonga. A special acknowledgement to President of the Uniting Church of Australia and the moderator, also President and Vice President of New Zealand Methodist, who are here with us, and also our old friend, Mr. David Greenall, and all of you who are non-Tongan speakers and friends of the Tonga Free Wesleyan Church Conference friends. Thank you for visiting us in this time of our conference and also participating in our conference program. We value your participation and also your presence in many of our fellowships. O kou whewhatapu makehe ki he kau pure hiwa, pia mo e kau whai hiwa, pia mo ki mou tolu ko tā pe kau hiwa o e whiawhi. Māro au pito e teu o e tau konferenisi. Uebe ngahi whatongi aia o whai he tau konferensi, ko ngalahi ngahi whatongi a ko ia, kui he ngahi whatongi aia o e tangata e presidenti o e siasi, kia pehe whoki he kau sea o e ngahi komiti o kunau tokanga e kina, ai ngahi whatongia o e konferensi. Whaifkau pule, kau maae, kau whaifkau o e wahi whanua tonga tapu. Pena e teu pe ai ngahi hiwa o e whiawhini, ngahi kau hiwa. Pena e whai pe mo e mau whanganga I tongani, ai hiwa ke whai. Kena kake mau fu amanaki e tokolahi pehe ai ngahi kau hiwa e toi o mai pia me muri ki he tau porotu, ki he ngahi porotu o konferensi. Kai hokosia e konferensi ko ni o mahino tokolahi au pito ai ngahi kau hiwa, pia lerei ho mou teu teu, pia mou mawhana ke kau I he ngahi porotu. O uhi ngai ai whengai ki whakawhainga maari e a e whiawhin ki tokolahi taha o ngahi kau hiwa e kau mai. Ia kou whiawhia ke tari lerei ki mou toru kotoa.
Ko konferenisi ku mahino pe e ai hono ngahe polotu. Ka ko polotu fai ai ai lea pe mo hiva. Ka ko whakakolo ai au tau amanaki ki ai ko polotu en o senturi o konferenisi. O tau tui na ai pe polotu o uaki konferenisi. Pea polotu mai ai pe ngahi konferenisi. Ka koe au mai ki he senturi e konferensi ko ki mou tolu eni o mou whahoko a hono polotu. Ka koe anga mahen pe ia e tau polotu i he sias Wesleyana o kuiai hono ngahi hiva pia kuiai mo hono ngahi rea. O te whaamno ange pe ange mai na e heni kotoa ai kau konferensi ke nau whanongo e tau honga hiwa ai antema e kau a mamani kotoa pe. Whakamawhana aupit. Kau tau amanak de rei pe ulama pe e tau whaunga o e whetu taki o tuku atu ke whanongo mai a mamani ka atoa pe o tau kau kotoa pe ke whawheta e ki he otua. Whataha moia e tau whai ai hiwa whawhetai o siu pilate, whamawhana aupito. O mo mea pe ki he programa pe o atu pe ia e he ata, ia te tau mui pe ki ai. Koe tāpua ki makehe o e FFIN, koe tau mauheni ai whaifkau, sione habea, o ku Koe taimlahi o e ne ngā ue ia i muri i e ngahi ako anga whakatohi tapu. Pea kei kore mai pe ai ako anga whakatohi tapu, pea mo e siasi Uniting Church of Australia, ke tukuange mua pea sione ke hoko atu ai ngā ue whakatotoro, pea mo ngā ue whawhai ako. Ka koe pe whoki mai whia mauia ai konferenisi ai siasi Wesleyana tau ataina o tonga. He koe tau kakai pe na tau hiri whakini maheni i he konferenisi. Koe sione ko iei whia lahi ai konferenisi ke taitari ho tautou a ahi mai. Ia whakoroa abitu koe konga lahi o i heni a sione koe au ne fua e mamafa o i teu ai whakamaapopo e ngahi miniti o e tau whakataha konferensi. Tau pehe taimina e kei whatongi ai Palestini, e sekretari, e a mai pehe ki he loro tongani. Koi au tau manaki rei, koe rea ia e polo tuni, e tala noa mai pehe ia, ki he konferensi koe ni u tau kātonga ai, whano te au tau. E kei ke ngata pehe e tala noa koe ia, koe tala noa mai he hala whanonga heka beia he mea rere o whanonga. Pea koe whanonga e o hanga ki mua. Ka i he taimi tatau pe o koe pe mo ngahi si o atai o lunga pea mo yongo tawhaki. O kei hanga mai pe ki mui. Koe au tau amanaki rere te tau whanonga. E ngahi hange koe tala e whorofora. Koe ako naki o pure anga. O kune laku atu e ngahi mea mua. Pea mo ngahi mea whorofora. Pea koe tau amanaki rere ia i he FFIN, i tau whanonga, hantala noa o i tau konferensi, koe ngahe mea mua, mo ngahe mea whofo. Ka hiri ni te tau hoko atu pia mo e kauhiwa a wahe koro uruaki, ia hoko ke kauhiwa a wahe whanua Amerika, pia e whikatolu mai a kauhiwa ai Paris, Uniting Church a Australia. Ka hiria e whai hiwa konga uruaki, e rea konga uruaki, e whaifkau se nea mea. Ka hiria e te whai hiwa e toru, ko hiwa a wahe hifo, hiwa a wahe koro uruaki ua, ka mo hiwa a wahe hahake. Ka hiria e hoko atu lewa ai whaifkau ki ne rea he konga hono ua. Pea ka hiria e toku whakaosi mai e wahe kolo ua uruaki pea mo e kauhiwa anu sila. Ka hiria e toki whakato e whatongia o e sea.
Oi a kou pehea e whiwhia ke taitari le rei ki tau tolu kotoa pe ki he polotu o e Centurio e konferensi a moe amanaki le rei tāpua ki tau tolu he ki punonga e koroa i he hiwa ka moe rea tau amanaki ki ai maloa pito. Ko e whakaukoko ia o e toa e polokalama e pohiwa ai polotu o e Centuri lau manu mo tāpua ki ai ai kauhiwa o e lolotonga pea teu mai ai pe i ono no fo i pe mani iho ngai kauhiwa kui e tawhaki whahihifo ai e te nau whetongi i he taimi ko ia o ko kakato ai ai whakahoko o e Antema ngahi Antema tawa
loa ki mo e Antema Iloa Park I e B Minor. Whahiwa, laftani ke nolo tau la marea matua. Wahe kolo uloaki. Aia koe wahenga kolo matua, mono ngahi kolonia. Koe maka mai le koe historia, e whai ake ai tala noa I he to'u ka hoko mai mo e whanonga ke Senturi Honoua. Koe wahenga wahe whanua Amerikaini, ai au teu mai whahiwa, kasanita whiri moi hala ofa.
Mari e wakai ko e ki he antema I loa o mai me he kau puna ke ai au ki ai a mosati pe a he foki ki a pā I he polotu whakawhetai pe a moe pohiwa o e senturi ko e kauhiwa koe ni a mana ki hoko atu ki ai tōlahi e kauiwhi ko e tau whanau I he ngahi lautoisi mo e whanau I e ngai kolisi. Aia o ko poke poke e he tare kita musika me Barry Stonga me Australia aia ko Te Rita Lavaki. Iai pe whoki ai wakai ke toku whakaholo e musika mo no tataki o e ngahi kauhiwa tala o tongani. Iai ki nau tolu nau muia ki e family. Yeah.
Ko e whauia e pona ke ko mo sāti e Gloria o atua me he kauhiwa koe ni a Australia. Tapu ki e awhiwa e taha mai. Tapu ki e sea o e kātoanga. Tapu ki e sea o e konferenisi. Kai uma ai konferenis kakato. Pea pui ang he kai whai ki laupisi whakaue siriana koen. Tapu mo area motua mo e hou eiki o e whanua mo e lotu. Ko e ku laupisi he ko area motua na e aka i e lotu tohi tapu i nuku alofan. Pea toki mawhola atu ki hapai mo wawa. Pea riu mai ki he toenga o tonga tapuni. Tapu mo ngā kauhiwa, ko mou whakateki ai kātoangani. Pea uhuwhangat, he ngai whakatapu ko whai e sea. Pea upua ki atu whai waola mo mounga ki he loto. Kai maa e kau tauhi o saioneni, pea mo e konferenisi. Kau alo whaki atu, he whanonga kua tofa e he sea mo e sekretari o e konferenisi. Whamoi atu e whakapa-apa ki he President Malolo, mo e kau tangata eiki, mo e kau whine eiki o e siasi. Na e tonu ange ke whai e hataha i a dek modolu ai whatongiani. Pea ne mei hua ange ke whai e whatongiani e hatalavou pe whine mui o kumatala ange hono atamai mo veke mo ui. Ka neongo ia teu talangofua whakaosi ai rewa ki e sekretari o e konferenisi. Pea kata ki ala ko e whatongia whakalotu pe o kua usia ai ko e alofaki. Ko ia, ko e whakahohaa whakaalofaki beeni teu whai. Ko ane bongbong na tau loi ia
hange koe whakatapu ko whai. I e fu whangota ai lulutai. Te koe kai te tau ofo ai. He koe pākeina ia kua whāu e he tuku whakaholo mo e whonua mo e lotu. O tau whakamooni ki he talanoa i e kōsperia sione. Ki he tamasi i na e tōtoo e ne mea kai koe mataika e ua mo e fo i maa e nima. Na e tāpuaki e si isu e mea kai na e teu e si ene whae. Pea nau tufa ke whawhanga ake fu kakai tokolahi. Riunga ua pe riunga tolu ia ia te tau tolu ku hao mai ki saioneni. Nā nau kai, pea toe, pea nau whao, ai kato e hongo fulu maua. Ko ane pongpongia. Nā tau mau o fie maarie, pe tau whao mo whakamooni ke whakatuke-tuke. Whangota ai lulutai, kai ai, e manu vai vai. Pea tau whawheta i atu pou, e mai moa, ke lava ai, e siaswesi, ke lave ai, ai siaswesi reana tawataina o tonga. Koe poni, koe au mahenia o e lotu. Koe whai e po lotu ke whakailonga i hanga aue kua lava, ke taritari pe whakahekeheka ha wholau, pe ke tala ha whatongia ke fua. Koe ponia, koe po lotu o e senturi. Nei ai e po lotu o e Uluaki Konferenisi i he tahaiwa ua wha. Pe nei ai hono kauhiwa, mo hono kaurea. Koia, o tau lo nuku mai he poni, ke muia e halape kua papa, i e se aswesi ana tawataina. I he Uluaki Konferenisi, na e ofi ke riunga ua e tokolahi e se as tawataina. Whawofua e pesi, pia mohalo di uti, na e toko valuafe e se as tawataina. Tokolahi angeia, i he tokolahi e se aswesi ana, na e whakafuofua ki he toko whaafe. Koe tau polotu koe ni, kua tuo te au e tau konferenisi tawataina. Koe tau polotu koe ni, ke taritari mo whakahekeheka wholau, malo si wholau ai konferenisi mo siasi we siriana tawataina, pe au tau talamonu ki o tau ngahi hako, he hoko atu ai whanonga i hatoe ngahi ta. Kua omi e sekretari o konferenisi e kaweinga whaingataa ki a te au. Koe tau e te au ka hoko mai. Pea ko kore whakamore atu sea ka umae whakatahangan mo e konferenisi kakato na amu auhu o kui ka iau ki ai e kusio. Pea e whewhe ai ai tau e te au ka hoko. Kau ki ai e palo vep me e sia o ku whiunga mo e kaweingan. Ko ha whanonga o ku maire e tahafe e kamata aki ai fo i manga e taha. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Pea koe Uluaki manga e i kai mamao ia me he ngahi manga kua o si whai. Toko ki ho tau whanga makapuna, ke nau toki talanoa ki he whanonga o tau malaki hono Uluaki manga he tau whakakonferenisi koen. Ka tau hanga atu, loto toa, he neongo kupuri a mui, ka koe kau matatari, ko ho tau hako, te nau whakaau ho tau whanongan. I he alofa kini, o kou whakawhe i e konferenisi mo siasi, ke tuunga e tau manga atu ki he tau e te au ka hoko mai, i hano whakamanatu e ngahi tōkaki, na ai whai maai siasi, i he ngahi fo i manga, ne kamata aki e senturi ko tau lawai. Koe whamanatu te whai, e tuunga i he tau wongo koloa tohi e ua ai siasi. Koe ho whangahau, mo e tau e te au. Koe tau ki koloa whakasiasi e ni, i he polotu koe ni ke tau whakamahu inga. Lahi be tau nofo sio ke ngai koloa mei muri,
Kau iai pe tau koloa I tongan, ke tuunga ai a e tau hanga ki he kahau. I he tahawalu fitu, na e wholau ai a misa moritoni, mohono whaamiri ki lontoni, ke whai ai liriu tohi tapu. Nea si ai bea e paak motua, ka koe wholau en ke whai e ngā aue ki ha paak whoou. Nea ave mo e kau tokoni, ko kolo mako whinau, ko sione whekau, na iloa ko tāwholo, pea mo te evita whinau. Pea kono maari e tau wakai whakasiasu e siriana tau ataina ke ngā I misini. Hena e tupu a te evita I tonga tapuni. Tanu a tāwholo I wawau, pea ko kolo ko e fuu haapai moni, haapai kakata. Pea kono tāna ki whakataha e kautokoni ko e ni. Kautokoni ko ni e toko tolu, mohonau ngai whonua. Tonga tap, wawa, moha apai. Pea kono tāna ki whakataha ki nau tolu o mauai, a niua pea mo eua. Koe a ngai a e whika whakaue siriana. O ku tāna ki e taha, moe taha, o mauai a nima. Nei kai ke kakato, ai ngā aue ki e pāk whoou, ko e fuakawa whoou be na e kakato, pe hiri pe hatau e tolu, ne whoki mai a moritoni mono kautokoni I he taha walu noa. Pe koe tau be hono hoko, taha walu taha, na ne kamata whatu ai ki I tohi ko e hōwhanga hau. Ko e urakse e tesi o e hōwhanga hau, o ku pehen. Ko e tupuanga o e ki tohini, ko e tau amanaki sias tau ataina. Whae wholau, taha walu noa, whoki mai, taha walu taha, kamata ai teu ke hoko ko e sias tau ataina. Na e whina ngalo a tau whaahau ke tau ataina a hono kakai, pia mahino ia, I he konistu utone o e taha walu whidunima. E tau te au ni manoa ia ki he tau kahau. Pau don beke whakamanatu ki hapai. He awhi atu e konfenisi, o kia hono mahu inga, ko hi ko e tau ataina, nai mau I he konistu tone, pia moe malanga ai tu I hapai I he ahoni. Nai toi whina ngalo, a tau whaahau, ke tau ataina ai siaswe siriana mei muri. O iai ha konfenisi pe I tongani. Ko e nia ne tuungai hono whatu e ho whangahau. Ko e teu ke sias tau ataina. Nei tau mua e ho whangahau. Ke tokoni ki hono whakatau ataina e atamai o e loto o e whaunga o e siasi mei he pure mawhai mo e atamai o e konfenisi I Australia. Pakdonu be kainga ke tau whakamanat. Ko e ho whangahau. Ko e koloa ia e sias wesire nā kotoa, ka kuikai ko e koloa be ai korisko tupou. Ko tahaiwa taha walu, tak be tol ngofulu, me fatu, o e ho whangahau. Na hoko ai a salo te tupou ki he taloni. Kana I kai tene mau, ai pou, e kotoa e hou eiki mo e kau whaife kau. Tahiwa taha waluia. Peo kia e hiwa usu o kulau, ko e tau taha hiwa taha walu, tau taha hiwa taha walu ai pe. Ne toa e maha ki whakaauha o tofu hia e o tutonga. Aia, ne hopo hake a salote tupou ki he taloni, he ngahi aho ne pupu tuu mo malu mate ai e whonua. Na e toa a tau whaahau I he mirimiri sino, pia mawhai ke whakalotoa e hou eiki. Kako si salote, hufangatu he whakatapu, ai ene whewhine, pia mo ene kei whine mui. Whamatala a Elizabeth Uti, ko taha he uloaki ngahi ngā ue a Queen Charlotte, ke whakamaapopo e whonua, ko ne ui e konfenisi ke whakataha I sias uesiriana, mo sias tau ataina.
I e tahi wa wafa. Koe konferenisi au tuunga ai katoanga o tauni. Tau e ua me he konferenisi I tahi wa wano. Ko katoanga I he seas we siriana tawatai na tonga ai tuu mau e lotu we siriana I tongani. Ne mua mai ai misinare komisalore I he tahavalu o wa. O nofo ia ki mua. Kane motuhia e ne ngā we pea foki ko e ne mahaki ia. Ko he tahavalu ano na tu utai a Sion Thomas mo Sion Haisione I hatafu. Pea lau mea e katoanga o e tahiwa wano. Aia e toki whai hono polo tu ona I he wanoa wano. Ka teu ki komai. Mo e kore atu ke whakamanatu. Aia ngo whakakau koe ni e ua. I he tau teu. Ki he tau e te au o tau manga ki ai. Hange e be koe whakaamu I he ho whangahau. Tau teu ke tau ataina. Pea kono wa hange koe whakaamu a kuin salo te tau ngāue mo lotu whakataha. Kai uhinga e ke tau ome o hoko beko siaseta. Ka mahuinga ke tau whiongongoi, ke tau ngāue whakataha, pea mo lotu whakataha. Sea, teu ki awhi ai, kai toki hoko atu. Malo. Pea kola ahi ai whamatala ki he kamataanga o he konfelenisi si asi we siriana tawatai na o tonga tōkonga o e aho koia mohono a takai pea mo e whanonga na e whakahikekai a e centurio tau whakailonga I he aho ni Sione Havea pea mo e whakamatala konga uloaki teu mai I he kaimini wahe hihifo aia ko hihifo uloaki pea mo e whaihiwa semis apai amanaki ke tataki ai hiwa whakalangi-langi whakangei-ngei o e aho wahinga whakahihifo me te kiu hoko ata I ngai kolo ki he otu kolo a wai pe ki he hake anga o e lotu wahinga whakahihifo ko lausi ia kau ki ia ha utu pea mo whahewa whaihiwa semis apai Amen.
Ko e sa me te auia e whaukia a Mosati o mai ia me kauhiwa wahenga hihi fo uloa ki e koe wahenga kolo vai amana fo ki koe wahe kolo uloa ki hua aia koe Gloria Mason C Major aia ko Beethoven ia koe kaupuna ki iloa e ni pohiwa o e pōni whakalangilangi mo whakangengei ke tau mo toha mo e Centuri o e Konfelinisi pea o ko nuhi mai ai mo au ai ngahi ante ma iloa vai aki ai whakanau nau ia o e whiawhi whakakoloa koe ni koe kauhiwa ni mahe kolo uloa ki ua ai a ko tofoa havelu pea mo e whahiwa Filipe Taufa
Gloria ia koe antema iloa o mai ia e kauhiwa ai wahe kolo koe paha hake ni pia moe whaihiwa ai ia ko whanonga moe la amafi maha hake ai ia koe whaihiwa ia
na iloa ia ai puna ke ko hanteli. The heavens are telling. O ko tala e atai. Pamalo atu ke kauhiwa. Amu loto le rei ke u te ki hua tu pe mua. Mo ange a whainga maari e ho maulau maari e ke ki moko moko hifo. E ko hanga e ho mau loto, e ho mau reo o tafu ho mau loto, ho maulau maari e ki he fuwhahinga mawhana makehe. Kau whamanatu atu mua, ko e ho whangahau, ko e teu ke tawataina. Ko e konferenisi o tahiwa ua wha, ko e whakaafe ke tau ngāue molot whakataha. Te wiki ki he tau e te au. Koe ki tohi eni na e whao ki ai e ngahi whakamatala ai kau helo helo. Sione Havea, sio Kahatame Haviri, William Tupou, Resi Eritonga, mo sione Taufa. Kai ngata pe he whakawhei ai siasi ke tau whakamahu ingai e tau koloa whakatonga, ka ke whakatoka ngai foki. Ai reo mo e poto ho tau e tau whanga kui o whao mai i e whangi koloa koeni. Mea pango pe he koe resisita e tohia koeni i he ngahi laiperi o kulau ia koe ngāue a kolokoti ai pālangi. Kai ngalo ai si i kohi e tau whanga kui. Koia tau whakamahu inga e ngāue whakatonga, pia whakamahu inga i whoki, ai ngāue, ai kakaitonga. O ko unu mai haongo tō kaki e ua, me he tohi koini ko e tau e te au, ke tuunga ai e tau teu, ki he tau e te au ka hoko mai. Uloaki ko e whakauhingai a hingoa ko e metotisi, i he tohi koini kono uhinga ko e anga mā opo opo. Te wiaia ngo se te se ua koeni. Na nofo ai pea sa ares Wesley ko e whaifkawo se as Inglani, kana e whaifai pea motuhi a sione Wesley me he siasi ko ia, o whotu siasi fo ou, o kuia ke ono hingoa, ko siasi Wesleyana, pe ko e siasi metotisi. Aia, ko e anga mā opo opo. Na e tō mua ui aki a hingoani, ui ake metotisi. A Wesley mono ngahi kau ngā mea i Oxford, ko hiko nau ai ke mātu aki mau e nau ututuoni, ki he nau mo ui mo ngā aue, mo e vahe le rei, ai taimi ke takitaha ai houa, mohono mea ke whai. I he tahiwa ua whaa ki he tahiwa ua no. Whakataha i he tahiwa ua whaa, kātoanga i he tahiwa ua no, kātoanga senturi, o e tuumau e lotu tohi tapu i tongani. Ko e uhinga e hingoa metotisi, ko e anga mā opo opo. O mahuinga makehe uhingani, i he māmani wheke i ne fau mai ai e siasi, me he taha walu ngofulu, ki he tahiwa uofulu. Ko e ngahi tau e whangofulu ia, na e whiemau au pito ai e anga mā opo opo. Ko e ngahi tau ko ia, mālo ko lotu tohi tapu, ai ni ihi o e hou eiki, kane te eki ke nā wanga mā opo opo. Nai whinangalo, a tau whaahau ke tauata aina ai whonua mo siasi. Nai whinangalo, a sālo te tupou ke whakataha ai ongo siasi, pea nonga ai whonua. Pea mahino me he tau e te au, nai whakaamu e tau whangakui, siasi wesiana tauata aina. Nai whakaamu e tau whangakui, ke hoko e anga mā opo opo, ko e whakailonga e kakai o kukau, ki e siasi wesiana tauata aina. Ko ia ko whotu wat, ke tau kautaha i anga mā opo opo i o tau siasi, i o tau ngahi kolo, i o tau kāinga, i tongani momuri, i e tau e te au o tau manga ki ai. Ko e taha he whatongia mahu inga o hasiasi, ke whakaurunga ngā i e kakai, mo whakamauluta i e nofo.
Uai e ngai pore, ho tau aho. Unau whakailonga, ki he ikai ke tau wanga mā opo. Kaua e pore ni mako e ni. Koe pā usi o whawhine mo e whānau, domestic violence. Koe mamate ho tau ātakai, climate change. Koe whihikitaki, migration, ho tau kakai he kumi mo ui mo turi e whakalakalaka. Koe honge, he mauanga mo ui whalalaanga whakaloto whonua, lack of reliable local resources. Mo e whakautu e ngā ue aki e whaito o kona tapu, drugs. Koe ngāhi poreni, koe ngāhi whakailonga, ki e ikai te tauanga mā opo. Mālo ka pau oku ilo e hala ki he wani, sea, kai mai kau whaifkau, kai tari atu muaia ki hono taimi. Ka tau whaka mā opo ho tau hala, mo e nofoanga i he māma koe ni, he lava ke whakasi ai, hono pā usi o haueik whawhine mo e whanau, pia mana walere iai ho tau ātakai, mo e tau e te au o tau manga ki ai. Koe fuu whaahi kehe whakawareanga, o kuunga mai i he ngahi poreni, koe masiva. Koe ngahi pore whakaekonomikaen, pia aku waka fia ai toonga mo ui, lifestyles. Hange koe ni, koe whakatau atu e whaitoko kona tapu, maua e se niti. Pia koe lahi ange te se niti, pia koe hufanga atu e whakatapu, koe wholahi ange ia hoto fo i ulu. Koe mauwawe se niti, ai fo i veri, o whakahanga tāmaki, ki he ulu wholahi, moi mo ui whakawareware. Koe lifestyle. Koe uhi koe taha he te whto i ngā aue aisi, ke whakaulu ngā ngai, mo whakamaulu tai, ai nofo. Koe vete anga e ngahi pore whakaekonomika koe ni, koe tau rehi iho tau kakai, ke topono he me au kumau. Koe anga mā opo, tene whaitoo ai tae topono. Pia koe whaitoo ni, ne ilo ia, i he ulaki fo i manga be tau whangakui ki e senturi ko tau ausia. Ko hono ua, e koloa mi he tau e te au, ke u whakahoha asia ki motolu. Ko hono teke si asi ke mawhao atu e tau tokanga, mi o tau mua i hufanga i e whakatapu. O mea i e si asi, nai pore a John Wesley ke talaki, ko ene potu ngā ue, ko mamani katoa. Ko e whahinga loto pehe, na e tāpuni aki, ai tau e te au. He ko hono se tesi whakamui en. Ko whakamonu ia aho tau whunua e otua, o tau whakawheta iai. Pe tau whai mo e loto tō, o tuku maaho tau hako, hafu koloa mahu inga. Ke nau lava ha mea lahi mātongani, moho tau kāinga o e ngahi otu whonua o e Pasifikini. Kai maa, ke whai e si o tau whonua hono nafa mo maamani kotoa. Nei whakamu e tau whangakui, ke tau kau mo maamani kotoa, o hange koe antema na tau kamataki. Koe setes tāpuni eni o e tau e te au. O kune whakamooni, ki he whata maafana o e tau whangakui. Nā nau tāri mo e whakawheta i e whukoloa me o tua, pia nau whakamoi mai maaki tau tolu. Maaki tau tolu. Koho nau hako. E nau whakaamu. Ke tau lava ha mea lahi mātongani, pia ke tau aunga whoki ki ho tau ngahi o tumotu kau ngā api, pia mo maamani katoa. Na e mate aki whakawesi re, mo mafu whakametotisi e tau whangakui. Na e mahino kia te nau tolu, o kia ho tau ngawha ki ho tau kau ngā api, tala noa kia i a Aioema Atiola, i e tohi ko e talafungani, mo ulama whainga maarie, ke wakai a e tau ngahi koloa pehe.
Te o ai mo ngafa ho tau whanua ki maamani. Na ikai ke sio kita ho nau loto. Kana anau sio whakaanga ma opo. Na anau o siau ki e whakaloto fo ou. Koe tō eni ki tau tolu, ke tau kumi ki ai. Koe ngahi aho ko ia, tahiwa ua fulu. Na kei whakatupu ho haa e tala noa ki he ngahi tau whakakolo, tau whakahaa, mo tau whakalere moa. Na teki ke nonga e lau maarie o ki nau tolu, ne laiki he ngahi kolo tau i tonga tapuni. Tau te whito ki hure mo ngere ia, o whaka isa ai tohi koe ni koe tau e te au. Ko hui nei kai ke tauwhi, e tau whaahau e whakaware ko ia. Te whai hake ki hapai mo wawau, o mawhola atu ki haa moa mo fisi. I he mamani o e ngai aho ko ia, ko i riu kawalahi na e uki, e he ki fo i sete stapuni koe ni o e tau e te au. Ke nau hiki, me i he keri whanua, mo e langa kolo tau. Pea ke nau hiki, me he teu ke hifo mo e pō vai, ki e whakatea e tau tahi. Ka nau teu ke hifo, mo e loto mawhana, mo e loto kuofo ou, mo e anga maa opo, ke aonga maa tongani, mo e ngahi ot whanua e Pasifigini, mo maamani kotoa. Ko tau se asi he ahon, ko tuu maalohi e ngahi whanua, i tongani momori. Ko ai ho tau wahi whanua i Nusila, Algeria, Amerika, mo Hawaii. Ai e ngai whai angalotu i Tutuila, Sawana, Weresi, mo Siapani. Neongo koe tuu mo tō, pe e taimi o ku totolo, ka kua tolonga mai he ngahi ta. Ka pau te tau ngata pe he tokanga ki he tau ngahi wahi whanua. Pe aku whakangata pe e tau sio ki ho tau mua i hupe. Koe holo e toko lahi o kau pore ke ngā ue ki muri, pea mo e tutu e pereti ki muri, o kuna whana mai, ai tūkunga o kui ai ho tau siasi. O tau tokanga be ki a te tau tolu. Ko ane afi, nei ki makii ai konferenisi, ko uhi, nei toko taha be ai whaiwhikau nei pore ke ngā ue ki muri. Nei toko taha be, o ku toko taha be, ai whaiwhikau, o ku fie aonga ki he otumotu e Pasifiki, pia mo mamani kotoa. O ka pau te tau whakamāmālohi ange, ai whekau aki mo ngahi konferenisi i muri, ai ko loto mo taki ai e ngahi huri, o siasi wo e siriana tau ataina. Kai maa e ngahi siasi, o nau tau te hina, i he tui mo toka te rine, pia to e ake whakaamu e tau whangakui, i he sete stapuni o e tau e te au. Ke tau tokanga, ke aonga maatonga, aonga mai otumotu, kaunga api, pia aonga foki ki maamani kotoa. Sino e mea, ke ua nā ngata e tau aonga, ke kaunga, e tau aonga ke kaunga api mo maamani, i he lotu pe mo e siasi. Ko ngahi mala e sipoti ena, ko mahino e aonga ho tau hako ki muri mo maamani. Pea ka whakawhetau e tala i karetahi mo e mate mātonga. Seuke, tau mawhana mo pore, he foki mai ho tau hako ke aonga mātongani. Ko mala ena o e ako mo e whekumi, o e langa whakalakalaka mo e whakatau aki, ngā hau o mā mo e tau walo. Ko lava me ai ho tau kakai i fisi mo haa moa. Pea whai atu ki he ngahi hiku langi. Oku tau ke tau pore ai. He koe misi e tau whangakui, ke tau aonga ki ho tau kaunga api, mo mamani foki, ko hoko ia. E tau hanga ki he tau e te au ka hoko mai, sea, kai maa e whakatahangan. Oua nā tau kai posi e whakaamu e tau whangakui, ki he mua ihu peo e siasi, mo e malu peo e lotu. Kai whao atu ho tau whatawhata, ki ngahi turiki kotoa o e mo ui, e whou ia, ia tau wanga maa apopo, pia mo e whakaloto whou.
Koe alofaki pe kita. Te kua whamanatu hake ngai tōkaki. Me he kamata anga e tau e te au ko tau lava i. Ke tau hanga aki ke tau e te au ka hoko mai. Tau teu ke tau ataina. Tau lotu mo ngā ue whakataha. Tau anga mā opo. Pe tau aonga ki ho tau whonua. Aonga ki ho tau kaunga api. Pe aonga ki māmani kotoa. E whakamore kau tatau atu aki. He ongo ki talanoa tua koeni. Ulo aki, oku isuwa e api oku hingoa ko api tonga. Oku tauhi atu e he tau whehitaki. Pea koe tōtonga lotu mono ngahi polokalama. Oku ongo mo namu isiasu e siriana tau ataina. Ka kui kai koe api siasu e siriana tau ataina ia. Koe api pe ia mai kakai tonga kotoa. Oku lotu ai e ngahi siasi kotoa. Pea whakaewe ki ai e koristu tuku kotoa. Pea whaafe ai e whana wako. Moe kau wholau. Me ngahi whanua otumotu kau ngā api o e Pasifiki. Sea, e maari e tau e te au ka hoko. Ka pau e totolo e lau maari e whakaapi tonga. I o tau siasi i tongani. Pea moho tau kāinga i muri. Pea kono wā. Nā mautupu e motua. Nā e ne ki kupu i lotu maheni o ku pipiki i hoku loto. Ko omi e ki kupu i lotu ko ia ke se te stapuni aki ai alofaki o ku au whaini. O talamonu aki ke whanonga e konferenisi mo siasi ki he tau e te au ka hoko mai. Pea koe ku talamonu weni ki ho tau hako. Koe ne whai e maulot whaamiri, na e wha asia e kupu i lotu koe ni, o ku iai e whiri ke tā, mo e whatongia ke fua. Sea, kai maa e sea o e konferenisi, kai maa e konferenisi kakato, mo e kau hiwa eiki, ko mouhanga o whakamawhana i ho tau lau maari e. Ko mea bēni o kou whakapapau i he tau manga ki he tau e te au ka hoko mai. O ku iai e whiri ke tā, mo e whatongia ke fua. Tawange ke tau tā ke i mama o e whiri. Pea tokonaki ke i taimi e lango ke ngai whatongia ke fua. Oa e tōpou pea whariki kai toki tokonaki. He kohono i kuanga koe koloa mau mau. Nā tau hohaa ai konferenis kakato. Ke taha ngai koloa ai siasi. Oku hiki ai e hingoa o tungi. A tungi koe nāne o mai ai siasi wesiriana ke whakataha i he tahiwa uawha. Ke koloa mau mau koe ia. Koe tupu be i he tau tai tokanga. Pea koe tau tae tokanga, koe whakailonga ia o ikai ke tauanga maapopo. O kou whakapapa mo o whalahi atu ke konferenis kakato, mo siasu e siriana taua taina. Tauange ke tau mauiwi mo e loto lerei mo halau maari e whieunga. Tauange ke mau e ho tau hako halau maari e whieunga mo haiwi mo e loto lerei. He koe tau e te au o tau mangani ki ai. O ki ai e whiri ke tā. Mo e whatongia ke fua. Lewerewa e malanga kau tau atu. Aia koe konga hana wā e lea te pito. Prauko mai ia e asione havea. Iai fōki ai amanake o tau whironga ki le leipe i ngaru ea. Pahe kolo ua uluaki. Aia ko kolo fo'o, moe ngai kolo pas moe api atungi, e fōki ki ngele ia, iai fōki ai lawei, ko he whai hiwa, makanesi toko taha.
Seven Park o atu ia pia me he mahenga kolo ua uloaki. Whakaloto fo o koe konfelenisi hono te au sia Swesiliana tawa taina o tonga. Kauhiba vai whanua no sila ai koe whaihiba bili ami telefoni a whaihiba ko se o eli taufa koe whakatunga whasi bili ami telefoni.
lua no sila ia toa to e nau hauko mai ante ma iloani ina sia ia e Centurio e Conferenisi hiba whakatahatahan o sila ko e whai hiba mau fini toafa e pohai neo Moses e toafa e kai sola i Wesiliana ai musika kono mala e pe ape ke mai moa e tahine ko kuini halai bal mata au na e toka nga ia e whaihiwa ko Moses e toapa ka kone pekia kono whain mo fini toapa hiwa whakatahataha me no sili kau ga o pito pea oku tau te whai ai honga ia mo e whakawhetai Pukau wholau toko lahi koe ni me Aotearoa. Na u whakahoko e ngai hiwa, loro tonga e ngai polo tu. Mo e whawhi loa ki o Conferenisi, polo tu ako, au mai ki he polo tu o e Centuri o e Conferenisi. To e mo e tau polo tu.
Koe ante mai a tāu mai lami, pai hiwa mo fini toa wha, hiwa whakataha me ino sila. Ko himi koe ai metotisi, ko no tarateu. Methodism was born in song. Na e whanau e Wesley ana ia he pōhiwa. O me whangi whamiri i toloa ke whahingoa haki i reka. O whaamai ke whahingoa maha ki i reka. Ke whanau maha ki i reka he wikeni kau whahingoa ko pōhiwa senturi. I e fu maa whana kou tau a usia. I e pōhiwa e pōni. Himi uruaki koe e metotisi. Oh, for 1,000 tongues to sing. Heange mai wafe ai ere roke nau whangai whatapu ke nau hiwa. I riu whakatonga pe he tau himi uruaki. Ke awhi hoku ere roke au hiwa aki ai ongo le rei hoku whamo ui. Hawana ke mo ui mai a Charles Wesley. E musione. Aina na hanga whatu e ngā himi e metotisi. O siri ana. Tēnā mau pē mā whana he tau whanonga. Ko le oini e la wafe. Ko nau hanga hiwai e ongo le rei ho tau whamu ui. E tau whanonga ki he ngahi whatu a kau punake. E konga rahi o uhiwa he pōni ko Gloria. Gloria Mosaat. Gloria Beethoven. Gloria Handeli. Gloria Apaki. Pia koe bema Gloria koe whatu e tau kau punake tonga. Tau whawheta e tau whanonga. E pōni pa tau whamooni ko toa pe. Koe sias pōhiwa ai sias o ki tau tolu. Pia koe tau pōhiwa koe whawheta e pia moe tu Gloria. Whailonga i agia. Hai kātoanga Centuria Conference i sias Wesleyana taua taina tonga. Kai whamaa opo ia o e tau conference, pia mo e tau whaiwhatongia he siasi, koe tuku Gloria pe ki o tua mafi. Whamaro lahi atu, kau whahiwa, ka pehe ke kau hiwa. O ko toi whamaro ma kehe pehe ke kau hiwa me i muri. O ki whaingo fua ange ako hiwa e tongani, e ko ki whanonga no at pepa au ki whare hiwa. Ko ki rere no atu pe. Mo toru koi muri, te lawe i pe, mo heka e mea lere, ka mo lere, hainga ni ihi, tau tau fitu he ngai whanua la lahi ange, o ose haua e pa mo toki au ki ho mo wako hiwa. Ka koe mea tau pe hoko, e tai me tuku e ako hiwa. Pea kai ngata pēa ho mou whenga ke muau ki wharehiwa ke whai ako hiwa. Ka mou tue whenga ke muau mai ki tongani ki he tau konferenisi. Koi ako whai e whakawhonga ai. Westeniga mai konferenisi kakato i whamalo la. Haunga ho mou ngāue mo e teo ki he tau konferenisi. Pea tau i national tāpua ki i he whiawhiri. Whamaro makehe ki he lea o e whiawhini. Te whaamonge pe mai, whaamonge mai, whamaopo le rei ai leani ke inasi kakato ai kakai o siasi. Maho inga maarie ke te tau tolu ai mea u tau kātonga i e senturi o e konferensi. Whakamahu inga i le rei, whanonga mai e tau siasi, kamata pe me he ongo Wesley, whanonga mai ai. Whai mai o au mai ki tongani. Ia koe tūku ngai na i ai.
si whalotu I o tau whanuani, whai atu pe whanonga, pe hange peu to eiki, wāntamaki, pe a mawa e u ai lotu I tongani. Hoko ai mo ngahi whaingata. Whai e whanonga mai, pe to e whafoki mai ai ua o hoko koe taha. Hau e konga koe, mo ngahi tāpuaki, hau konga koe, mo ngahi tāpuaki, pe whakataha ki naua, o mohu tāpua ki na au pito. Koe tuku mai ai ngahi whakamatala e kōhiri, pe omi ai, pe mo pore ke taulawa ai o sio ke kāu, whakamaro lahe tō pito. Whai whakau sione, maro au pito e oko le rei maa tau tōru. Moni pe ia, hara whanonga o tau fōu ai, tonu pe whama apo ia, ai whakawhamiri. O giai ai whiri ke tā, pe o giai kawenga ia ke fua, ko hika taulawa unu ki mua. Ia whai e lawe ai lea mahino, koe ke tau ke ngata pe tau siasi tongani, pe mo ngahi wahe whanua I tongani. Ka kwange koe mena I tokanga ki ai, konferenisio e tau di, te tau tokanga, he kua si mahino ia ko whai atu ho tau siasi o tau tō ke kolope, ke ufi a mamani furipe. Tara noa koe a whorofurane e ki te ngai musita nai tupu, rako pe hoko fua kau, pe a mawhora atu hono ngahi wa a, pa tau whakamaru ai, puna mai man puna atu ai. Tau tau ngoi pehe ai tupu whakau tūtu, ai ngau e tau whai pe mei tongani, pe tau whawhitai. Ko whikau pe nei tū he iki, heno kau mui, pe toi whakaunga mai pe ke te tau tō. He kai ngata pe I siutea, he kai ngata pe I kāreri, kai whai atu, ke au ke ngata anga o mamani. Tau pe ne whai atu, pe mo tau ki matawhanga, ua o atu ke tapakotoa pe o mamani. A koe e whiri ke tā, a koe e kawenga ke fua. Ka pahika ke tau tā e whiri, e toi hau e whiri a whakalahi mai mo e tau kawenga. Ka pahika te tau tā e whiri, e toi rewa ho tau I vi, ke fua a e tau kawenga. Whawhitai ke iki, a kune tōnaki pe. Tōnaki pe hivi, pia mo e mawhai, pia kune tōnaki pe kakai, ke tokoni ke tik tau tolu, he ngahi whatongia. Maro lai atu, Esteni, ki mautoro kotoa pe, lama mai, pia me konferensi kakato, ki tau tari e fu koroa, o omi e ngahi kauhiwa, ia omi e lea whakakonferensi o e FFI. Whātua pito, pia kore ki tau whai e himituku, ko e haleluia lahi a handeri. Mo mea ke tau hiwa.
bua ke o toa mafi ke tamai moe alo moe lau maari e maonion te tautoru ia he via fini e whai mawai pe o taengata pe taengata amen. Ko e kakatoia a e polo tu Senturi o e konferenisi sia si weisiriana tau atai na o tonga i he aho whakakoloa koeni ka koe whalaite o ko hokoai a e ngahi iowau mahu inga ki ono whakailonga i a e Senturi i tongani. Whawhanga i ato e whakamalo ki he eikpalemi a tonga ka umafo ki a e hou eki kabineti mo e pule anga tonga ko e tokoni mo e langomaki ki whatongia ai komsoni whakamawhara lea tonga. Ki he eiki ofiso ekta la whakaulahi a Australia i tongani o maafo ki ai makai i he taimini ko e tangata ik Palestine o e siasi ko e sekretari lahi ko e whokina e sea i he owa o e polotu Senturi lotangi o wao nukunuka ko e talasi tilahi. Pea pehe whoki ke hoa o e Palestine ko e aho whakakoloani pea mo e ngahi antema iloa kua tuku mai whakamalo ai ki e ngahi tokoni ko toa pea ngai kup whekau aki tangata ik Palestini mo e kai ngaloto e siasi weisiriana tawatai nao tonga ko e pule anga nu sila whakafou i e Polkalama whakatelevisone ko e Pacific Corporation Broadcasting Limited ai au kia e nau Polkalama whetokoni aki mo e televisone tonga mo leti o tonga te pile ai hou eiki no pele ane a fio o maafo ki ai whakamalo me loto honga ia ki a huahine fie o ta kanahe i e tokoni mo e poupou me Amerika me Alaska ia ai whakamalo me loto honga ia ki he tarasiti lahi ko Manase Siwa kai o maafo ki ko e seto atai ai vai whanua ewa pia mo e kāinga o e whunga whanua i he tokoni mo e poupou ki e whaiwhikau ka lolo fihaki kai o maafo ki ai kāinga weisiriana mo e kāinga lotu. Ne lava mai mi Aotearoa ke whakahoko o ange koe na tau wausia i he Polkalama polotu Senturi. O ko iai ai loto honga ia ke whai e whakamalo ki ngai kupu whikau aki. I he ngahi tokoni mo e poupou katoa pe lava ke tau ina whakataha i he kātoanga maonga koe ni. Ko e polotu Senturi. Ai siasi weisiriana tawatai nao tonga. Tatau atu he whakau whatongia. Iai pea manak te tau toi kau whakataha. Whola le hanga tonu. O e sapate whakakonferenisi e o wau malanga pongpongi i e sapatena. Pea mo e tohenga o ngai Polkalama ai konferenisi hono te au. Me kau whakau ko whatongia ko Onesi Saluni te msia ne mani. Te uta minoneti. Pe kia malu e lone kwa urak mata moala malo apito ho mau mea mai ka mau mea.